E pa, dragi moji, jedna vest i jedno mesto. Ja se nalazim u prelepom maslinjaku koji vodi, čisto da vam pokažem, da znate da i to postoji ovdje na Piljanu, zapravo ispred mesta Afisos nalazi se nudistička plaža. Za sve one koji vole nudizam, naravno. Ovo je jedna od, da kažem, najposećenijih plaža. Mada evo, ja sam krenuo malo ujutru jer malo je bez veze da, naravno, snimam ljude. Nego čisto da vam eto pokažem. Znači, kad skrenete za Afisos, prvo malo skretanje u maslinjak i idete kuda vas put vodi i ono svakako vodi na tu jednu prelepu nudističku plažu. Znači za sve ljubitelje, evo ja ću sad da pokažem šta i kako i gdje se nalazi. Znači rekao sam gdje se ide, kako se ide. Ja sam sad poranio i evo, kad budem stigao tamo, ja ću da vam pokažem kako to sve izgleda. Znači, ide se, kako bi Grci rekli, monopati, a to je jedna stazica. Imate puno tih stazica koje vode do tih plaža. A evo samo, zapravo moram da okrenem kameru, zato da jesam. Znači, tamo u daljini je Afisos. Sve ovo su masline. I mi nastavljamo, znači evo kao što sam rekao, monopati ili ti putić ili ti staza koja vodi do te plaže. Zapravo ima dve, ali o tome ćemo malo kasnije. Sad vidite kako je lepo ujutru. I znači monopati pravo vodi na tu plažu. I evo nas. Kada dođete na vrh ovog brda, sve ovo u daljini do onih stena tamo, zapravo ovaj deo, to vam je ta plaža. Znači u nastavku je mesto koje se zove Afisos. Znači pre Afisosa, naravno smešteno u Pagasitiko zalivu, prelepo, još jedan pogled na plažu, jer kažem još je rano, nema nikog, zato sam izabrao baš ovaj trenutak da vam pokažem. E sad, kad krenete desno, za one koji, naravno, što da ne, mislim imate i takvih ljudi, hoću da kažem LGBT plus gej plaža koja je malo, kako bih vam rekao, kad su bile poplave ovdje, tako sam ja čuo, jer ja ne znam. Niti sam bio, niti šta, ali samo sam čuo od ljudi. Znači kada se ide, kada se nastavi pravo, tu se nalazi ta plaža koja, sad ja ne znam da li dole ima nekog ili ne znam, zato ću radi svake sigurnosti da malo ugasim kameru, pa ćemo onda dalje da vidimo. Znači evo je, pošto dole već ima neko je poranio, ja ne želim da njega slikam, otprilike, znači eto, tu se nalazi ta plaža za populaciju koju sam pomenuo. Eto, to je to što sam hteo da vam pokažem i evo još jedan lep prizor, znači sve je u maslinama
i jedan pogled na Pagasitiko zaliv. Pogledajte. Opa, neko je tu. Ja se nadam da sam vam pomogao. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav od mene.